Pentecostal Network PenNet program clear to te lalpai swa mingin chibai ule tungkar chunga UPC North East India Kohhran rawngbawlna chanchin thar clear ni lo ngai thlang u United Pentecostal Church North East India General Secretary Chuan thu chwa siamin tunlai COVID-19 shipui leng mekle khwarel chhiat na sang laka kan him theinan Mizoram Kohhran shwai tu te committee MKHC in rampum huap tongtai rwalna nei ni se ati main riat sangni somni pakhat inrini zandar sari a nei tur chu a hlotlin theinan Kohhran chung ko tin ten hemi hun hian inkhom neya ursun taka pathian hne na tongtai na nei turin Kohhran mi puite min ngenin min shiat tir ani tongtai thu pui turte swal thu pa choina pathian throina kan chana wanga lom thu soina COVID-19 shipui veimekte anlo dam thoi theinan damlo enkol tu doctor nurse le thok tu sang te tan COVID-19 shipui leng mek hi abo alo re theinan khwarel chhiat na sang laka kan him theinan kan thinum ram Myanmar twal chung boina alo re a mi pui thlan sarkar thatak an nei theinan Meininga ni lai ni khan UPC North East India shwai tu te chuan Chief Minister Relief Fund da COVID-19 dona atana atula pyang man turin cheng noi riat an hlana tempui na sumhi puje siram thanga additional CS chuan lo dong ani Kohhran IU Engineer Superintendent Reverend R Larin Sanga General Secretary Reverend Zongming Thanjamale General Treasurer Reverend Lanal Somasai lo ten tempui na hi an hlan ani Meininga ni lai ni khan UPC North East India Kohhran media rawngbawlna konga hmalatu Pentecostal Network PenNet chuan General Headquarters Office Committee Room Malpui Salem Veng Aizola meeting an nei meeting hian PenNet program chhuah kalmek chungchang an thlir hawa mei thathawp lamatanga kalpui tan turin program thar siam bel turan duanga meini somni pathum Pentecost day hian LPS le Zonet Cable TV a inrini zana tanga pathian ni zan thlenga hun man ni se ti in ruang manna an siam bok Committee member to Rod Belle Manrole Bel ni se ti te chu an thungai twa langsar zwal ani PenNet meeting hi chairman Reverend R Lalhoyana kai shwaini meni som hi UPC North East India Kohhran ni poimo eledi day voice som thum pathum na le nuteni mother zay ni a COVID-19 shuleng mek awangin kumdang anga man theilo ani awangin mani in chungkhur thawa tangkai le hlok the ang bara mang turin General LED President Unaw Nule Changliani Bible Women Chuan LED member zongjong te ange nani LED de hi Kohhran dan buin asoi angin heni hi nu te sha rengnani mother zeya ninghal boka General Superintendent Reverend R Larin Sanga Chuan LED member zongjong te du sakna chibai bukin heni hi LED de baka nu te ni mother zey ani telawangin nu te choi moina ni atana mang turin Kohhran haute min ngen bok LED hi UPC North East India in dan nu'a Executive Board masabar kumsang khazakwa somrukpa kwa merge ni somni atang ni somni pakhat chunga Shillong Peak Hotel anein adin ani a kumsang khazakwa somriat pariat atang khan LED de hi mantan ani shwai tu masabar turin President atan Ojuin Sizim le Secretary Treasurer atan thangji ki markhulian chu anruat kumsang ni somni LED General Conference report atanga alandanin North East India huam chunga LED member Singkhat sangriat zariat som pahe anomeka bialza som pathuma LED hidin ni in an member atanga rawngbawlna license Bible Women Call miza som ni pathum anomeka ni General PYD in Chanchimbu kan nei khamwan tu chuan kumsang ni som ni chunga bial le local Chanchimbu tha athang le dona thelut tur te ta na sha tur poimote kan sha thau angin kumsang ni som ni khang COVID-19 thrileng in nasataki minti boin biale local te po indu angin Chanchimbu kan ti chuak mumal thelo ti kan sia a hemi awang hian in thlashung lovin kan ti chuang angte thelut turin kan in somani Chanchimbu hi hard copy a thelu vek turani a PDF ati chuak te po in PDF kha print mai turani ang shat turte thelu hun chung me sang ni somni pakhadral ma thelu na hun turte General Headquarters Officer Unaw Palaram Moya Aizawl East District Officer Evangelist Lalmachuana Barte North Mizoram District Officer Unaw Pa MD Laram Ngaka Lungi District Officer Unaw Pa Kela Ringtluanga Longtlai West District Officer Unaw Pa Vanel Nel Zwalpuya
Chimtui District Officer Evangelist T. Vaneltana. Chanchin Buthatlan hi thule omma atan kumtin thanthin turni in editorial staff meeting chuan General Conference Hunson ani taka wangin hetiang hian Rahman Asyam Tharani ti minlo shiat sakdonia. Kumsang ni somni pakhat biale local Chanchin Buthra hi January atanga September thachung endik turni in loman hi November tha General Conference a semtura Rahman ani. Thelu hunchung le thelu na muntur le inshatir le ani ang chutin kumsang ni somni pahnia chuan kumsang ni somni pakhat October atanga September sang ni somni pahni endik turani ang sha thiamlo emo sha fia du nei chuan editor emo secretary phone number tarlana hian zo fia tur ani kumsang ni somni a Chanchin Butha loman hi hunem chang thirin kumsang ni somni pakhat June tha hian semtum ani North East India huam chunga biale local Chanchin Buti chuak zongjong ten thelul vekturin kanin nge nani tin article le sermon kumpuan polbaka English article entiklai pu inkan dong theirenga thondu tan email thamwan2@yahoo.com emo editor phone number pakwa pariat paruk pani pakwa paruk bial pasari pakwa WhatsApp le Telegram hangin ekdiklai pu in athon theirengani tin editor thamwan2 chuan min somani District Shang Rungbawlna le Chanchin ngai thak chunjomila Chimtui District Shroi to the chuan shipui lengmek COVID-19 laka kaushan member zongjong te an him thenan du sakna hlanin sarkar le DLTF VLTF ten in khwakhirna dan an siam te bo pellawa thataka zom turin kaushan mipui te an bei se ani tin a thei chinchina chung ko mai cham te bot saya in hlan tharna nei theu turin kaushan chung ko tin te angen ani kum enge mo chen liamta atanga Chimtui District in Golden Jubilee Building asak bul alautan to adung fitza som hele awang fit som sari alian chu chongthen khat lua theitura zo fel ania district kaushan pui building board ten alwa dan tur chungchanga rules and regulation te siamin ma an la mekani main hi pathian ni kham pastor sila chwan thanga siha sectional pastor chuan abial chung council venga nauhlan rawngbawlna anei main hi pathian ni vekhan sangau sectional pastor Reverend K. Kohhran mo chuan nau pahnih pathian hnena hlanna anei bok Longklai West District Meini thum thotani khan UPC North East India Longklai West District chuan bungtlang South 2 kang meituar te tempuina District Superintendent Relief Fund atungin chengsanga bel to pastor Kela Zumsangan khotlang shwai tu te hnena ahlana kang mei antor chomdolna na UPC North East India Longklai West District ten tempuina anpek chungchanga khotlang shwai tu ten lom thu an soi tak meu mewani April ni somni pakwani ngani khan diltlang bel du pastor Arlel Shat pu chuan chung ko khat member paruk omna chu diltlang kaushana alom lutani lom thu soina April ni somthum zirtomnia saya wanga nunna hlutak chanta unaw nun hyangi husband of evangelist Vanro pu te chung ko tor pui zia lantirna na munchang changa kaushan mi tele anma ni laina tu ten rana thilpek anpeka wangle antor puina anlantirnia UPC North East India Longklai West District chuan lalpa iswa hmingin lom thu a soi tak meu mewani Aizawl East District Rungbawlna Chanchin Meiniriat sangni somni pakhat inrin ni hi Aizawl East District Dinsam Phaphak voi somni pasarina District Rising Day ni in District Shroi tu te chuan kaushan member te chibayabu kani Aizawl East District hi North East India District pakhat ni turin Meiniriat sang khazakwa sumkwa pali khan Bethlehem veng UPC biak ina Reverend K. Satinvela Khatilaya General Superintendent UPC North East India chuan ropui takina honga Reverend H. Vankuma General Secretary chuan Executive Board in District Shroi tu atana arwate puan chuan nei ngalin District Shroi tu third chu District Superintendent Reverend R. Larin Sanga District Secretary Reverend R. Shangwunga District Treasurer Reverend C. Valate anni District Shroi tu atana ro tharte chulal pami te thunwai rolle in ngai tlom taka an ka shwai theinan Reverend K. Satinvela General Superintendent chuan an ke silsakin Executive Board Member te chuan an luchunga kun hetin tongtrain an nem nget ani meini kwa thotania District Tharlom na program him omtak Bethlehem biak ina nei chunzom ngal ani a District Tharlom na atan hen district in nei sa anei lo wangin bial enge mozat le mimal chanem ngai ti thokho hmangin ti sarwai hlim takin kil hau ani
district dintir ani hia member hi singkhat sang rukbel ni in tual chung Kohhran za somli panga ania bial hi somni pahnia then ni in bial to pastor din full time worker mi somthum pakwa an om ani district board na saber chu me ni som sa khazkwa somkwa pali khan Bethlehem Sunday School hall Reverend R Lerin sanga district superintendent ke shwain nei ania heta hian thilpoi mo tak tak ngai tua ani baka department sang shwai tu tur depo siam fel ngal ani district conference na saber chu zemabok playground da February ni somni pathumatang ni somni paruk sang khazakwa somkwa panga khan nei ania thupuya chanchin thapwan dar ti man ani tundi huna Aizawl East district shwai tu te superintendent Reverend Biak Sang Zwala secretary Reverend Vanel Ramtiam treasurer Reverend Vil Nemtuanga missions director Reverend R Lianzama Sunday school director Reverend H L Thakunga PYD president Reverend Silan Malsoma LAD president Unaw Nuzai on Parmoi Bible Women te anni Aizawl East district hian adin tiratangin pathian hena tamal somna na satakadonga tuna hian district chunga pastor bia somthum pakhat ommekin kumsang ni somni pakhat district conference report bu atanga alandanin Kohhran member singni sangruk somnga panga ommekin Kohhran chungkwa sanga zaruk somkwa pali omin Kohhran hi khoza somriat panga a ading meka tuna hian preaching point sompanga a ommek bokani Aizawl East district hi adin tir chuan office mumal po nei lovin munchang shanga mi in lo in anom kwal thina tuna chuan Kohhran mi puitele pathiamal somna awangin Ramhlun South Aizawl office thatak nein tuna hian building sangna po chaktaka tho mek zel anibok kumchang ni som pakwa khan Aizawl East district hian akum somni pangana silver jubilee chu ropui takin district building chunga alawlom to ani District Rising Day Paul Hian District Superintendent Reverend Biak Sang Zwala chuan thucha siamin athimawar po thulawa leramtana anthale zung theina zongjong lo sengrala sul lo sutu kan hima sate thinungin theinghil lo sela maso na shang district in amu hi pathian hena tamal somna le Kohhran chungkwa le member tin te thorim na awang liaw ani thu soin mal somna min petule pa pathian hi theinghil lawa somna dongzel tura om apoi mo hle ani diktaka lalpa chanpal soma pakhat pe a lalpa taksa Kohhran siam puitling theitura na sataka chanlak apoi mo in chanchin thala shilauten lalpa chanchin tha anlo sha theina tura ke pen hi Kohhran hote ti tur poi mo ber ani a lalpan chandam kan ni theina tura thuthlung min pe ka hian lalpa local le ma jong rin om tak omin mangai na nen rong in boltonin mangai pathian tan rong i bol zelang u ati ani April ni somni panga pathian ni khan evangelist thangnei sang rawngbawlna thingsul thlia bial walmam huna chungka khat member pali te chu senglu anni senglu na hi evangelist LTH tluanga bial statistician chuan nein anfate pani hi evangelist thangnei sanga hian hlanna anei thung ani evangelist thangnei sanga hi thingsul thlia bial mission se chuan rawngbawl turin anroi ani April ni somni pariat ni laizan khan North Vanlai Phai bial kholai lungbung muna evangelist Vana Rosia marongbawlna a mithar panhei Kohhrana senglu anni meini hi pathiani khan karot bial champhai karot Kohhran loi turin chung ka khat member panhei te chu bial pastor F Malsom tuangan Kohhrana senglu na anei meini hi pathiani vek khan champhai bethel bial melbuk Kohhrana baptisma khur honni in Kohhran member ni sa mi som pathum le mithar pakhatin suangai damna baptisma an changthar melbuk muna hian evangelist TC kap zathanga chuan rawngbawlna anei mekani meini hi pathiani vek khan bongkon Kohhran loi turin Kohhran danga tengin mi pakhatin bial du pastor Reverend C Moi Zwala kota suangai damna baptisma changbok April ni somni panga pathiani khan bongkon Kohhrana vek hian bial du pastor Reverend C Moi Zwala chuan chung ko khat member pathum senglu na alo nei to bokani April ni somni pali inrid ni khan Upper Republic bial du pastor Reverend Silal Englena kuta mi pali in suangai damna baptisma an chang ko hai bial renglei Kohhran loi turin chung ko khat member pathum de chu evangelist Ilal Monpu chuan senglu na anei bok District Missions Department in District Evangelist alak turata na interview hun me ninga ni lai ni alawrat to chu
Mizoram Sarkarin inkhar khip apwane takawangin meninga inilai ni khan nei the anilawa interview hun hi le initiative le turani ti in District Missions Secretary Evangelist Laramza Wachuan Thuchwa Asiamani North Mizoram District Rongbawlna chanchin ngai thavele ila North Mizoram District Kohhran shwai tu chuan sarkar thupek zuzuin tunhnaya COVID-19 thrileng warle chungchanga film khurtha asia in ebil ni somni atangkhan office an khara heti rual hian office door tulde tan shwai tu te inkau renga omin tulpoi moa chuan dor thereng turin an om ani ebil ni somni pakwa ni lai thotan jankhan district in rongbol tu da rawngbawlna kesarili kaushana mithar pani senglo ani a evangelist vanlal hlutan lalpa iswa mingin kaushana alom dutani kesarili kaushana hian evangelist vanlal hluta om mekani meini thum thotan ni kha meidum khwa district in a roi rongbol tu evangelist h lalbiak tuangan mithar pani Pentecostal kaushana loi turin an chen na ina lomlo na aneya kaushan haute an lom hle lengpui BLPYD te chuan thakalta April ni kwa atang ni som pakhat khan midcam revival dap chwa preaching point a mangin chuna taksa in soi jonelam hoin hun an manga indin ni zan pathiani chunle pathiani zana te revival program an mangthung lengpui BLPYD hoi hot mid bo sai a hian tharaw lambal somna tamtak an donga lengpui BLPYD ti hian mit an nei chunga an tholom tling khomte lengpui BL chunga preaching point kaushan an nei dap chwa kaushan pualin an pe ani dap chwa preaching point hi lengpui BLPYD ti hian kaushan mamo hman sang sang an hlantel bok ani ole khati jong khatun tumata na UPC North East India kaushan rongbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak hole theite ani e